Alternativa, recimo v mariborskem okolju, je bila pred leti dokaj močna zadeva. Sam mislim, da ni bilo pravih ljudi na pravem mestu, tistih sposobnih, ki bi zadevo furali naprej. Bi rekel, alternativa vsaj iz tistega časa odmira. Morda pa nastaja kakšna nova, vidimo. No, nekoliko izgubljeni smo se ta dan znašli tudi v podzemlju Doma ustvarjalnosti mladih v Mariboru. To so prostori imenovani Gustav in namenjeni mladinski alternativni sceni. Trenutno, ni nič. Dogaja se, sicer samo trenutno ni nobenega člana, tukaj razen mene. In pazim, vadimo recimo 3-krat na teden, drugače pa zabave, kolegi, pogovarjamo se, zafrkavamo, pijemo. Drugače pa Gustav ne laufa, tako bi morali. Sami bi morali skrbeti, ne. Doma se pa sploh ne brigamo za to. Mi imamo glavno to luknjo tukaj in kaj se dogaja ven, nas sploh ne zanima. Mi smo tukaj skupina, kao vadimo, kot podobno. Imate ime? Ja, Amonija.